Itiang na yis are bonat ko kitue mame ekepone ejana ngesi kopana itisila ritunga luotem kaloge tom kodisuta kalo katakwe akalona ayara kineka amerike kinino itunga lu patch emeda to skoto ma o program la puga general kwa parish development model PDM Apoloni chorongolo uniete lo tem kaloge tom David Kadogo Eilor ngesi amunyi obala ebe Adepar tos amerike kinino atwakiasi iketunga akote uni kotem kebon Amerika pandanga wadika wandolsa kote uni kadi chebore nara ibore ne city bala ke edit mamata kani nengo na adu mtonga kapunu ne so gwo no mara to ne se kiondo rakirono di kapunu li ijauta ya no ngara kinaso etolto liboren ko nyebero ka wagna le radio pe are auni do be pole nyami iboreni dunyo bone be nyami e puwailo la mayrnare la ija may radio pe itolto tiko litunga de lupe ke data ko nai ai jene ke dairi gawni bore ko nyada nga popo nane jasika upeta elo sirlo amusha e bala be ajja ingesida ne satarda bone betakane ke mami orengane nyine buye goto itunga lo atoke artos kimori aritos pilipo imalinga to choma ka icheda lu ochalo kalomora pesu kesi amonyete kilipitos atachakina ikesi ikeche baren ingakana nkaburu adola kini akai wako bana no ekapia na bi monje sabizilo uli ya den pe ni kana sura ni be taure igoro lelo eti wareta ya bia no ngona na kero te tonine ipo simere ni igoro itangilwa ai moyi inyamata ke so do bala baka onyara to re ipolo nani iye kwana iteyo bale renga ware kwana do de kukumenya si kwana engambuni ne kwana bale ngobe ikingo kumbe borne gitar ngasi e buro ngareni kaunene do ngar ke no ngarne lo uriaka na rikchelle ngesi kwani do de akekere akede na lo mun ngaren akawulona engarino kadolo kini kalyalo atokia rosa paran kana mukaga engarino kulo districta kalo kata kui kesi elipito setonga aina pakini kwape ejata luko uwa ara ibonate rionge ngonlo idari itianglo ais emoite itiangien ka atachakin itunga iborolu etwakiartos jaka de timulo uwa anu adaona kirongon no nyaka kini itunga ngon keteka po to assess angwalear the nature of this animal ponelo itianga en so that they are able to understand its behavior, its characteristics, and they are able to trap it, because the first thing is that we have failed to know which type of animal is this one that is killing our animals. Yesterday we appeared to Uwa. Uwa is coming with a group of rangers who are going to camp here for a whole week. Mami dope bore pera kwa tenge dope to ngara one rebel. Mama pera dare kuna alia kameria wa liyo keko. Edo pe to ngana. Ire to ngalo group. Bakin ka to ngabone be le dembi abi alat angada atasar dak di beri boro. Akine ngon agolo bere neja ayo wara na edit. Kaparan kange pangin Vice President Koraida Bobo na ibu akitangor ko disuta kalo kata kui Jessica alupo epel ngesi obu kotachak ekalia kaisari kany Ibaren kechelo poto twakiasa kaisa kanyari kanyape kotelo ilukumina kutaka kaisauni isirigin ko Uganda kanyini diopet luda obu aradisi lo kata kui Major Retired Godfrey even Katamba ikopak itunga lu atwakiartos compensation money and ensure that you buy these animals courtesy of the Vice President. You go and ensure you buy the animals and the stock. Kanuka TV East, Franz Zochin, Kodisuta Kalo Katakwi.